laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. to Allah hokkore nun ɗo wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin. awa jarnuɓe ɓe fof jarnama min jarnima ɓuri ko jarnuɗo men ko e weltani on ko ka laawol kisal yo Allah hisini onon fof gaɗa e gani on jarnama on weltanama accutugol haajuji moɗon wona e heɗagol darsuji karama koɓɓe haray ɗum ɗo koye moƴƴereji ɗi jeeya yette Allah foti sabuna si Allah o wurtima e waɗugol ko moƴƴi ɓay ko kanko kadi wurtata ɗum haray kon ki jarnumo weltanoma torki Allah yo Allah o duumigen e moƴƴereji goɗɗo wi was tawi o heɓi jarrabuye neɗɗo jarribama ka ɓeygure muɗum ma jarribama ka jawdi mum ma jarribama ka cellal muɗum o heɓi noon sunu sabu on jarrabuye mana o perdima no jawdi o aani si tawi ɗum haray no tindinode liman makko on ɗuytike la si tawi tun himo gomɗini ka ɓernde makko mo hooli wonde ɗum ɗo ko Allah jarribimo Allah hoddino ɗum ɗo o heɓɓino e hoore emo andi wonde o jarrabuye ɗo si o muññike mo Allah montrinamo wakkatuji ɗin sabu ɗum ɗo hara liman makko on ɗuytaki laɗo meɗe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fewndo ko ɓiɗɗo makko on Ibrahima maayi o wulluno gite makko ɗe jaari gonɗe sahabajo ko wi o anta ya rasulallah hay annana hay na an wi min tamen wullu inni alqalbu yahzun wal aynu tadma'u wala naqulu illa ma yurdi rabbana o wi ɓernde nden sunoto gite ɗen yaltina e gonɗe kono min wolta sina ko welata Allah kom ɗon tan julɗo no suno ɗum ɗon ko sunna Allah wonde ka hoore leydi ɗo wala husnu yadumu wala sururu e sunu on tun duumata ko weltata ɗum kadi duumata kono noon ko yontigi wota o ƴettu ɗum o baka e piiji goo baba gotoɓe amen waɗi ɗum ko ɓe waɗi ɗum ko ɗum ɗo waɗi ɗum ko ɓay kandari langite bonde ko ɓay mi o irno goɗɗum ɗa o jawno to o cippori to ko ɗum ɗum waɗi ɗum kan haray iman o haray ɗuytike de kono noon so o gomɗini jaɓi wonde ko Allah waɗi ɗin musibaji Allah waɗa e ɗin ɗon Allah montira bakkatoji makko ɗin tawa ñande o maayi o mara bakkato hay gooto wallahi men sallllahu alayhi wa sallam o maaki ɗum o wi musibaji ɗin serdata e julɗo ono iwa ono ara ono iwa ono ara ono iwa ono ara haa ɗi acca mo tawa mo laayi koso ala bakkato hay gooto goɗɗo landigal ngal landal ɗo kono e ɓaali ɗo nandi haray imma ko annduɗo sifa on probléme ɗon maara ko kanko lantiɗo o joni on tenen alkamisa no horirte noon e nokkeli goo ɓe adda e huntaje ɗen ka juulirde ɓe hunto ɗon a yette so ɓe humanoke goo ɓe hunto ɗon kamɓe kadi woɓɓe goo inni wo hara e huntagol ka suudu ko ɗum ɓuri moƴƴude ko waɗi sina ɗum hara ɗum ɗa woni bida ma woni yiingo no woodi woɓɓe goo ɓe watta ko moƴƴi sago maɓɓe kadi ko ɓe baaru waɗoɓe ko moƴƴi ko naaɓe waɗa ko moƴƴi fewndo ka wonden ɗo tampuɓe ɓen no ɓurde ɓe tampaɓe no woodi wonɓe e horude fayde hara ko huntora ala woɓɓe Allah no yañani faala heɓde baraji buy ɓe adda ñamete on ka juulirde horuɓe ɓen ɓe hunto ɗon woodi horuɓe goo ɓe tawata huntare mum haray tawi ka suudu haray hayso no woodi kono tekka ɓe hunto ɗon ɓen ɗum kadi ko bidia awo bidia ɗo menen ko o tun men wuruno Makka e Madina wallahi Makka e Madina ka juulirde nelaɗo sallah sallam Madina e ka haram Makka e juulirɗen toon fof fayda tenen e alkamisa e ayyamul biid ɓe adday huntare hare tamaro no woodi zabadi no woodi biredi no woodi e ɗum ñameteji taway no weƴƴita sufraji horuɓe fof ara jooɗo ɓe jooɗo ɗo ñameten waɗe hakkunde ɗon no habba noddinama Allahu akbar ɓe huntu si gaynama huntede ñobbe juule si tawino ɗo ko bidia moɗ sukaɓe ɗo Allah fewnuɓe Allahul musta'an min mi yaɗunde ko bidia de wiigol kadi ko yiingo
hunde waɗirande yiingo ko Allah tun e waɗɗo on andi ko woni ka ɓernde kon kanko ko honɗum ko annino ko addata ndi humtaari ɗo ka juulirde ko fiyo yimɓe mantumo alaji kare ɓe no adda ɗo hunde kare kaa ko fi Allah e ñammingol miskimɓe ɓen an a annda ɗum ɓaynon a annda ɗum ko Allah tun e jom ɓernde nden andi ko woni ka nder ɓernde an ƴettu ko feeñi kon wonde oɗo ko musidɗo ɗaɓɓowo baraji ɓaynarno maki sa humtini hooruɗo ɓay ɓer baraji makko ɗin fijiɗi no hawni wallahi no hawni ha feɗiɗi yo Allah taw o tabitin e hoore gonga kan o mo yiide sonnajo muɗum subaka ɗona subaka tu o yiide sonnajo makko on hay sonnajo makko on no laaɓi kanko ko ɗum o wayruno to gasa sonnajo on kañum tigi anda ɓe yiida jaka hewtika sonnajo fiiloto jaka ƴiƴannan arino o gasa sonnajo no andi kono fanko ɗon ɗum no gasa o anda haray kanko gorko on hunde fawakimo sonnajo gasi hari o anda kanko de hunde fawakimo ko noon simo anduno o fankiɗon tun on ara kanko mo jogi bakkatugo ɓay ko hunde haɗande harminande Allah haɗi en ka alqur'ana min wota en ɓatto sonnaɓe ɓen si tawi ɓe yiide ƴiƴam filayo kono kontigi anda ko nangitirtake ɗum o si tawi goɗɗo serti e ɓeygu mum ɓeygu makko noon goɗɗo go jomboyimo kono nandi o tawoyi ton ko ton yeddude ɓuri selbude faara noon attugol kaara noon on tandi nandi oɗa kañum kadi kankadi o salaki ɗum hande kadi woni ko yawino ko o yahanaka sali artali raɗa o joni noon ko honɗum gorko on joni sa o moodi debbo ɗimmo on fii o hetto ɓeygu makko ko teŋi on tun ka ko e wanno fere kon fof ɗum ɗon ko ɓe o landoyo minami andi ko yo landoyo joni miɗo faala hettugol o sonnajo meɗen joni andi ɗo kawimo miɗo faalama hettude joni noon ko an jogii fewno ɗo haray ko honno famadiriten noon ko yawimo ɗon ko négociation joni so jaɓi on noon min sigomi mi jaɓata koy few ɓay o etike ha fuutike mo kanko artina jogade fuutike mo mi hendike remboursement ala few jamoye goɗɗo goɗɗo yo sayi sonna makko no muyninde se tawi noon ko faalaka muññade mo o neeɓi ko gon on noon tun o mari ma ɗiga on ko yette ɓeya ɓenɗa si tawi ɓe waygoltigol poore hoy koye ɓe hunta haaju hara sonnajo on ƴettali reedu joni ɓe lando docteur ɓen ka médecine si tawi lorrota cellal debbo on waygoltirgol fi woɗɗindigol ɓiɓɓe ɓen no wawi konti gollitira ko haɗata sonnajo ƴettugol reedu kono noon ko be tawa ko o gollitiri ɗon kon ɗum ɗon lorrata cellal debbo ko ɗum haɗani dagi hitande feccere duuɓiɗi ɓuruɗu o janngugol lannode cortewol tawa ko landal cortewol ngol lannori wano suratu tin alaysa allahu bi ahkami lhakimin taban ɗo si koye ni amwonɗa e janngude ɗa wiide bala wallahu ahkamu lhakimin si tawi noon koye julde wonɗa yalɗon kadi a wiye bala taban siko ka suratu alqiyama tabiti wonɗon a wiye bala ɗum ɗon hadis no selli siko qiyas waɗɗen e inne hiɗa kadi ɓayɗa ko landal landitori ɗa kadi ko landal landitori haray ko noon wiyete kono kadi ka suratu taha fof ko lande landitori kono mi sikka qiyas marsiray noon ka fiqhu sunna seydi saabi kanko ko noon o wi kala ka tawata cortewol ngol no lannitori landal si a janngingol cortewol ka julde a waɗa jaabawol ngol alaysa allahu bi ahkami lhakimin bala wa huwa ahkamu lhakimin kono cheikh al albani no waɗi ɗon tambi seeɗa o wi ɗum ɗo ka tabiti ɗon wowle ka tabita ɗon fanke allah kono noon ɓuri hawrnede sawa ɓe landi tawi sonnajo inni moodi mum o wi o wattimo ben makko kaari ma bappa makko kaari ma koto makko kaari ala ko no fawi sonnajo ka imam malik no fawimo kafartu bihar wi kanko gootu kono jumhur e wiwana imam shafi imam ahmad
ɓenni ɓay alqur'an on ko woli ko fi gorko kamɓe ɓe wi ko si gorko nandini ɓeygu mum e yumma mum kan saysi ko luttuɓe harɓe ɓe mo nandiri ara fawaki mo kaffara kon noon ko yo tuubotoro Allah yaafi oɗo sonnajo ko selli kon yo tuubu o wolɗo ko boni o gasa hakkude makko e modi makko gasa hakkude makko e ben makko toro Allah yaafuye o woli fenande zuru min al qawl kongol fenande won toro Allah yaafuye kaffara fawaki o holɗi koyɗi jilɓodirɗi jilɓu jalɓu yiltodirɗi o huli noon taw hara ko koyɗi cheytane ko on wasiɗenmo nelaɗo sallah sallam no maaki fi koyɗo si a hoyɗi ko hulɗa sa maƴƴi jemma koyɗol ngol a hoyɗi ngol ɗum ngol maƴƴinima ka wattirnoɗa ɗo yiltoro itta ngol sengo ɗon wattira ngo e sengol tañƴina ngol Allah wayltante alhaali o tutta ka sengo ma nano laabi tati moɗoɗa Allah yo Allah dande bone ko yiɗaka koyɗol ko hara fillanaka e goto on lorota tahulu neɗɗo yo andu piiji ɗin Allah e ɓinoɗi kala ko heɓete kon fuu e albala'uji e nambaraji e tanaji Allah windino ɗum aɗo a jibineɗe ɗum ɗon hunde ko yiltata ɗum ala ko Allah windino a heɓay kon ɗum ɗon kadi be heɓa ɗum ɗon goɗɗo wata sakkade ɗum ɗon kadi few sa a heɓi ɗum ɗo a woni fowtiɗo si ɗum an heɓani nde finde ɗo ko hay gertogal joggi a hula enne na mere ngal joggani fewno ɗum a yiyani ngal fewtita ngal joggimi ngal joggi joni noon oɗo si tawi a hoyɗi kadi koyɗol welaygol ma ko ya weltor koyɗol ngol yetta Allah e koyɗol ngol fillanoɗa koyɗol ngol yiɓɓe maɓe ɗi koyɗe jilɓu jalɓu ɗum o tawanti waɗo haqqille makko e muɗum o taw holɗum few on landi yandiro on selli o wi'a yo neɗɗo janngu ñande o ñande suratu yasin haysi ko laawol gotol e jemma be jemma kadi janngu suratu waqiya sella few noon sella kala ko anduɗon hadisaji ari fi suratu yasin wonde suratu yasin kala hunde sattunode suratu yasin janngama nde hoye ko haala ko hadisaji na selli hadisaji no ɗuuɗi noon hadisaji lelnaɗi fenaɗi e hoore nabi sallah sallama fi suratu yasin ɓure muɗum e humtugol mum haaju no ɗuuɗi ha feƴƴiɗi ko ɗum majjini yimɓe no winde a defte tambihul ghafilina e koyette wanno kono fof na ko selli e suratu yasin wo ko ganal maki igra o ala mawtakum surata yasin kono ɗum ko selli e konngol karama koɓe goɓɓi hay ɗum na ko selli musidɗo men ɗo payko mum no faala murtugol akkita jande ɓe tori en fokk du'a fokk wi en Allah fewnan ɓe payko maɓɓe ɗum yandi o Yusuf Diallo wonɓe ko gada caaɗi to ɓe tori en mo tori en du'a yo Allah okkor mo moƴƴereji nafayɗi mo adna e lafara ɗi fof danda en danda mo boneji ɗi fof Allah naaro en fof aljanna ɓurɗo towde laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal